Ebano evangelist mama part dia na ensem no de betu betwa de na kire se wo se yenya kosua crate very 1000 ede man na emene edugu ne yem na de nyame boa de de wa shuruma wodi wa kwane aba esa ne na enesen a e kam yan koye san asem fro ede aba wo chirima kire se ene enim se computer man da beto bon tise se no oka ho bi ana wo tete evangelist mama part na asemi chira atre dia na kire se computer man na yobi a oyaza anunti agrada enso eyaza yenko na yenkutie asemi mu enchire mu yi enwa wa eyewa oton brodo Pacho. Bon sam kese pa ma Jesus anwa dina kais oton brodo atono so osu atono so anti rosusu awoso aka no ontimi nyina ho Rosemary was ye Eurade. yes Sinas man timidin. And one a dinner appear. kais bon sam kese pa ma sa Yes, Papa. ewono Rosemary had an also. oh mami Jesus Rosemary is so. Yea, Rosemary Raho. oh Yea. Eurade yes. Rosemary so. Ayasemo Rosemary ayare wo. people Otofo. Ya mami ojina we. Otum brodo. Enye sika bia na ope o. oh 2 million. 200 Na mama, 2 million there. Etum brodo. Etum brodo. Ubetimi dia start. oh Because me one say wo bomb pay 2 million. Obi a utum brodo. also the best start Or the best start. oh yes amen bon sam kese ma Jesus Yes. When I pay brakobo. Rosemary Asafo mama, ya mama 2 million. okay Oh. Mama Je. mama je Mama shasi Yes. what? Jesus Ya be frey ya apostle. No wa be bomb pay. oh yes dimo Aguntuma no so. yes E wa bra ye be che. E wo Yesu dim. And then the first Thursday aye chentuma. And tomorrow there be a Sunday, Tuesday, and then aye Thursday. Timo amutiti fie no a. Ye say ya woda ye be che. Mo amano. Kwasieda na je odi hate. Apostle. yeda wasi owura Amen. apo awo awawadia enansu wugusu wuye Jesus. wona mwafuna reverend doctor evangelist mama part so Amen. wasa mama yati asiese Jesus. wudefi aso ne yemfura ontoma Sir. ne saso ewrade ana wonam wafuna aso aye Hallelujah. ewrade ayantoma na yanke yehuni sa yantoma Jesus. yehuni sa a garment of change Jesus. a mantle of change Amen. ewrade yansasomwa Maya Shabra ancestor. Amen. Ewa Yesu Kristo demo. Amen. Ohia anda ahunya. Jesus. Enimgwasia anda denonya. Jesus. Esijadia anda nyawarepo. Jesus. Enkobasia anda nikanko. Jesus. In the name of Jesus. Amen. Se empo ya yaria. Erade anda ayarasa tumi emaya. Amen. Yedda wasi owura. Saranso ana yasa ye peja yaba meba wenim se. Ama adomna mburo sosa. Jesus. Na waye adomasa. Ewo Jesus Christ dinimo. Amen. Amen. And na ya woda mama ya nyom e wa bra. Ya che entoma no. Me pa cha woje wode a na wagina ni sei. Fe e de amajen. Mama bre. Wayo. Nia chanso na Wagina ni sei. E de amajen. Eno ana Yesu wayo. Ewo Yesu dim. Bebe na Yesu wayo. Nia chanso na obeye. Amen. Bebe wadi wayo. Ojo yedna ho. Ojo yedna ho. Amen. Bebe shemunyina. Eno ana Yesu wayo. Amen. Bebe na Yesu wayo. Entomanwa. Elwa. Wama
Yes, Lord. Entomano. Entomano. Oh yes. Entomano. Jesus. God bless you. God bless you. Yes. Jesus. And now your first day. Sorry, first day now, sorry, and now your first day. Yes. First day. First day. Sorry, Oh, first day. First day, brah. We'll be our first day. Mr. First day. Kawachi. And tomorrow when you be. We'll be here. I don't know what you say. First day, brah. First day. And I know first day, brah. And I know first day, brah. Sorry, brah. Obia Benyabi. Obia. And then the first time I did. And then I was Obia Benyabi. Obia. Oh yes. And then what you did to the specialty. Exactly. Obia. The line of Benyabi. This one. University Foundation and as soon as number Jimmy some more attention to this. The number is 054-830-2985. Don't forget to subscribe to the YouTube channel. Wow.